busuma. Itunga niyo ryagwira umutima wawe ntuze ugihambirireko. Imana yavuze rimwe, naje numva ibintu bibiri. Icya mbere ko ubukomezi ari ubw'Imana, icya kabiri n'ubuntu bukaba ubw'Imana umuhanyi wacu. Mwako ni wowe uhembe umuntu icyo yakoze, si iby'agaseseshwa rumuri. Imana iradukunda kandi ishaka kuduhoza kw'impanuro zayo. Imana iradukunda kandi iratwishimiye. Imana iradukunda kandi iratunezereye. Imana iradukunda kandi iradushaka. Irashaka kubona tunezerewe, irashaka kubona duhimbawe, irashaka kubona dutewe iteka, irashaka kubona dutetuwe mu makuba atandukanye. Iri jambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 62 umurongo wa 11 gushika ku 13. Imana iratubwiye ngo imwishimira gahazo. Wewe umutima wawe wari waramaze kwiyakira kandi uhahajwe kandi umerewe nabi kandi bitameze neza, ekada Imana irakubwiye ngo ntukishimire agahazo, ntukishimire agahohotero, ntukishimire ubugome cyangwa ubushobozi bw'abagome bagukikije. Ngo ntukizere izova mu busuma. Yaba mugenzi wawe ariko arakwiba, ariko arakudirisha amakuba, yaba mugenzi wawe akakumerera nabi. Ndetse nawe ubwawe ntukabifate nk'ibigirwa, kuko umusuma ntazokwigera yerwa n'inabi yakugiriye. Kandi nawe ubwawe niba uri umusuma ntuzokwigera wererwa kubw'inabi wakoreye abandi. Oya, ntibikunda ntibidoshoboka, ntibikunda ntibidokwerera. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana rya mbere ritanguye kuri uyu munsi wa kabiri, igenekerezo rya 24. Imana mushobora byose nitwishimire. Imana mushobora byose nitwishimire. Imana mushobora byose nituboho. Imana mushobora byose yo iduhaye kubona umuco, yo iduhaye kuza kuri uyu musozi w'ubutabazi bw'Imana muri iyi saa sita. Ntibwemere ko wishimira agahazo, ntibwemere ko utungishwa n'ubusuma, kandi ntibwemere ko abagushi nawe nyine batungishwa n'ubusuma. Nibyo Imana mushobora byose nitwemere kandi twemeze. Imana mushobora byose nitunezereze kandi dutekereze. Reka kwiheba, reka kwiheba, kandi ntukizere ko abaguzi b'amahoro bazokwererwa mu gukwabura umugisha. Oya, oya nibyo ukunda. Bibiliya yavuze ngo itunga ryawe ntiryagwire, ngo umutima wawe ntuzugihambirire. Kuko Imana yavuze rimwe, naje numva ibintu bibiri. Wari ukwiye kumva icyo Imana iyagira abakunzi bayo, wari ukwiye kumva icyo Imana iyagira abana bayo, wari ukwiye kumva icyo Imana iyagira abayikunda, wari ukwiye kumva icyo Imana iyagira abasabyi
bw'Imana. Dufise umwe
uzohama gushimiriza. Nutugire neza kuko turabasabye bawe. Iri joro turashaka kuryama tukisegura kandi tukarota indoto nziza kabimera. Iri joro turashaka kubaho. Iri joro turakwishikanye. Iri joro turakwihereje. Tugeragereshe kimwe muri 10 ndetse tubikugarukanire ari bitatu. Tugeragereshe ubutunzi bwawe kimwe muri 10 ndetse tukikugarukanire tudafise umutima w'idodoma ahubwo dufise umutima ukenguruka. Tugeragereshe ububasha bwawe. Tugeragereshe urukundo rwawe. Tugeragereshe imbabazi zawe. Turageragereshe amahoro yawe. Tugeragereshe ububasha bwawe. Tugeragereshe ubushobozi bwawe. Mukama garasirikaza kwitega abana bawe. Mukama kisa abagwayi bagutse ugusenga muri isa. Mukama arabagisa abana harabatumiye kubera umwuka warozi wasubiye kubyuka. Arabatumiye kubera abakunzi basubiye kubona imbaraga. Arabatumiye kubera abarozi basubiye kubona imbaraga. Ongera ukore ushingiye ku iseje ryatwe bose ziwawe. Turahamagara amahoro y'Imana mu gihugu cyacu. Turahamagara ububasha bw'Imana. Mwasaraza kakira rutu. Mwasaraza gahwanya ubuzima bwacu. Tugirire igikombe. Tugirire igikombe. Tugirire igikombe. Tugirire igikombe turabisana. Icyacu bikiriza mu hagati ya saa 6 na saa 9. Turakizanye kandi tukizananye umutima ukunze. Turakizanye kandi tukizananye umutima ukeguka. Turakizanye kandi tukizananye umutima wisigaye kwatwigisha tugiye gukorera ubuzima bwacu. Dawa twese turakumisha. Izina ry'Umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera. Turagusabye wowe umwami wawe. Turagusabye wowe umushobora byose. Turagusabye wowe umugiraneza. Turagusabye wowe umurengezi. Turengana uyu munsi ntitukarira. Turengana uyu munsi ntitugatetera. Turengana uyu munsi ntitukamarama. Turengana uyu munsi ntitugatsindwe kandi turi imitwe muri byose. Yesu Kristo umwungere mwiza. Ni wowe wenyine witwararika inama zawe. Uwo abana bawe bari kuri uyu musozi. Abana bari muri uyu mufuka. Nawe n'inama zawe w'izina ryawe n'ububasha bw'intsinzi ya Pasika. Mukama Yesu Kristo uragutakambire neza. Wese agira abana bawe kuko ibyo bagusaba byose barabifise. Ni wowe wambariza iburyo kwa Data. Natwe ubwacu ntitwacitse ibinebwe ntitwacitse ibinebwe. Twaje kwitabariza. Twaje kwitakambira. Yesu nuturose neza. Yesu nuturose amahoro. Yesu nuturose umugisha. Yesu nudutetera. Yesu nudutetera. Yesu nudutandukanye n'abarozi. Yesu nudutandukanye n'abaramuzi abacisha uburozi. Abavuga imbuto zacu. Abaterateranya amatera bagaterateranya imyuka bagaterateranya imiti yo gushaka kugira ngo bubahe gusenyura ikirimo cy'Uwiteka muri twebwe. N'ababasha bakidufishe. N'abamezi bakidufishe. Yesu nutugirire igikombe. Yesu Mwana wa Dawidi. Wewe umwagazi w'Imana. Wewe wazuka. Natwe twazukanye nawe. Wewe umubabane ibicu. Twabonye amaraso yawe. Tugirire igikombe. Tugirire igikombe. Tugirire igikombe. Imbabazi zawe nizituwe. Urukundo rwawe nirutuwe. Amahoro yawe nirutuwe. Ubushobozi bwawe nirutuwe. Yesu Kristo mukozi mwiza. Yesu Kristo mwami w'abantu. Yesu Kristo mugira neza. Ewe Yesu ntukirengagize gusenga tugize muri iki gicaniro cy'inama cya saa 6 n'inusu. Iri zamu ridasanzwe ryo hagati ya saa 6 na saa 9. Uyu munsi dutanguye iminsi yo kwisuzuma. Twongera tukaraba ko duhagaze neza kandi tumenye nawe. Turagomba kongera kwibutsa ku migisha yacu. Kuko Bibiliya itubwira ngo ntugacece ku Uwiteka adahejeje kuwumugisha
Yerusalemu. Ntidushobora guceceka utaraduha amahoro, ntidushobora guceceka utaraduha ibyiza bitandukanye, ntidushobora guceceka utarabohora abagusha. Mukama tugire neza udutabare, tugire neza utunezeze, tugire neza uturinde kubabara, utugire neza twagure twabukiwe, tubohore tubohoke, udutere iteka kandi uduteturure mu makuba atandukanye. Turagushimiye, turagukengurukiye. Urakoze, uragize neza. Komeza uduhe ijoro ryiza, ukomeze uduhe ubuzima bwiza. Uyu munsi turasinanuka, uyu munsi turasa umubabaro, uyu munsi turasa agahinda, uyu munsi turasa impundu, uyu munsi turasa icyangiro, turasa ikibengero. Twatuye ubuzima bwiza mu izina rya Yesu Kristo, kuko turahiriwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo natwe umugisha w'Imana kuri twebwe twese, nkavuguruza icyitwa agacinzo, akavuyo, agashinyaguro, icyago n'akajagari. Kandi ndapfuye ko uyu munsi turabakomeye, tugiye guhabwa ibintu byiza bishaje. Nkanashimira Imana yatubwiye n'umutima wo kutayijyajyanya kimwe muri cumi, kuko nibyo bidukura ku cyago bikadushyira ku cyago, bikadukura mu gisuzuguriro, bikadushyira mu budaha.